Салом дӯстон, имрӯз як масъала ҳал мекунем ва шарти масъала чунин аст. Мо ду ҷисм дорем, масофаҳояшон m ва 3m ва ин ду ҷисм бошад бо ресмон пайваст шудаанд ва дар байни ин ҷисм чи аст? Пружин ҳаст ки ин пружин ба як миқдор фишурда шудааст. Хоб ва савол ҳамин аст ки баъд аз оне ки мо ресмонро мебурем, албатта чӣ мешавад? Пружин ҷисмҳоро тела медиҳад. Вақте ки ҷисмҳоро тела медиҳад, баъз пружин дар ин ҷо озод аст, яъне меафтаду ҷисмҳои массаҳошон m ва 3m ба ҳаракат медароянд. Ва савол ҳамин аст ки агар ҷисми массааш m баъд аз пурра пружин яъне ба ҳолати оромии худ баргаштан, яъне дар ин ҳолат ҷисми массааш m дорои сурати v бошад, пас савол ҳамин аст ки ин пружин чӣ қадар энергия захира карда буд дар ҳолати ин фишурда шуда. Хоб яъне ки баъд аз оне ки гуфтем пружинро яъне ресмонро мебурем, пружин чӣ кор мекунад? Ин ҷисмҳоро тела медиҳаду яъне баъд ҷисмҳо озод мешаванд, яъне пружин дар байн меафтад, яъне озод аст. Дар ин ҷо пружин дар замин мемонад. Хоб ва дар ин ҳолат ҷисми массааш m-и хурд гуфтем дорои суръати v аст. Ва биёед ҷисми массааш 3m-ро гӯем дорои суръати фарз кардем ки ягон u бошад. Хоб сатҳи мо сатҳи ҳамвории бесоиш аст, яъне ки энергия чӣ мешавад? Мо истифода мебарем аз қонуни нигоҳдории энергия, яъне энергияи ҷисм, энергияи система пурра яъне боқӣ мемонад, яъне доимӣ мемонад, яъне иваз намешавад. Пас дар ин ҳодиса чӣ буд? Энергияи аввал яъне дорои чӣ аст? Энергияи пружин. Баъд аз оне ки ресмонро мебурем, ҳама энергияи пружин ба энергияи кинетикии ин ду ҷисмҳо чӣ мешавад? Тақсим мешавад. Яъне ки энергияи худи пружин агар хоҳем ёфтан, пас энергияи худи пружин баробар аст ба энергияи кинетикии масса ҷисми массааш m ва энергияи кинетикии ҷисми массааш 3m. хоб ки дар ин ҷо энергияи кинетикии массааш m-и хурд чи аст? m v квадрат тақсими 2 ва энергияи кинетикии ҷисми массааш 3m бошад. Массаи ин ҷисм 3m аст ва суръати инро гуфтем u гирем, u дар квадрат тақсими 2. хоб яъне ки мо бояд уро ёбем. Пас энергияи худи пружин чӣ мешавад? Баробар мешавад ба mv дар квадрат тақсими 2 ҷамъи 3mu дар квадрат тақсими 2. хоб анакнун бояд мо як қонуни дигарро истифода барем ки то ин ки суръати ҷисми массааш 3m-ро яъне u-ро ёбем ва баъдан u-ро дар ин ҷо гузошта, яъне ҳар инро ҷамъ мекунем ва мешавад энергияи ки дар пружин захира шудагӣ буд. хоб анакнун кадом қонунро дар ин ҷо бояд истифода барем? Дар ин ҷо мо аз қонуни бақои импулс истифода мебарем. Чаро? Яъне қонуни бақои импулс чӣ мегӯяд? Яъне аз қонуни дуюми Ньютон медонем ки қонуни дуюми Ньютонро чунин навистан мумкин аст: қувваи баробар таъсиркунанда ба ҷисм, ба система баробар аст ба тағйирёбии импулси система дар воҳиди вақт. Агар қуввае ки беруна ба сифр баробар бошад, пас тағйирёбии импулс низ ба сифр баробар мешавад. Яъне агар f баробари сифр бошад, пас аз ин ҷо маълум мешавад ки тағйирёбии импулс низ чи аст? Ба сифр баробар аст. Яъне ки импулси система тағйир намеёбад. Аз ин лиҳоз импулси система чӣ? Боқӣ мемонад. хоб импулси система пеш аз буридани ресмон ба чӣ баробар буд? Ҳар ду ҷисмҳо дар ҳолати оромӣ қарор доштанд. Пас импулси яъне аз ин ҷо медонем ки аз рӯи қонуни бақои энергия импулси аввала система p0 баробар аст ба импулси охира. Яъне импулси аввала гуфтем пеш аз буридани ресмон ва импулси аввала гуфтем баъд аз оне ки мо ресмонро чӣ кор мекунем? Мебарем.
خب در این جاگون قوه سویش نیست چون که همه سطح ها همواره به سویش هستند. پس قوه در اینجا F برابر 0 است. هرچند که در اینجا قوه چندری پروژین تاثیر میکند، اما قوه چندری پروژین قوه چی از داخلی سیستم است. پس ایمپولسی اول سیستم گفتیم با 0 برابر است چون که جسم ها در حالت آرام قرار داشتند. پس می نویسیم که از اینجا 0 طرف چپ این برابره خب برابر است با یعنی مومنت این جسم ها بعد از بریدن رسم. یعنی این جسم ها چگونه که میبینیم با سمت های گوناگون حرکت میکنند و ما باید یک سمت رو همچون سمت مثبت و سمت دیگر رو سمت منفی قبول کنیم. خب از روی عادت میتونیم بگیم که سمت طرف راست چه است؟ سمت مثبت است و سمت چپ پس چی میشود؟ منفی میشود. یعنی مومنت ایمپولس که به سمت راست روان است همچون مثبت میگیریم و مومنت ایمپولس که به طرف چپ روان است همچون منفی میگیریم. پس از اینجا میتونیم نوشته که از سبب اینکه جسم مساج سهم به طرف راست حرکت میکند پس ایمپولس این جسم یعنی مساج سهم برابر است با مساج این جسم ضرب سرعت این ایمپولس مساج جسم مساج سهم و مینوسی گفتیم از سبب اینکه جسم دیگر به طرف مقابل حرکت میکند مساج این جسم ضرب سرعت. خب چگونه که میبینیم در اینجا داریم 0 برابر 3m او مینوس mv. پس حاصل میکنیم از اینجا mv رو به طرف چپ برابری گذارونیم. اگر حاصل میکنیم mv برابر است با 3mu. پس از اینجا m ها رو اگر اختصار کنیم پس حاصل میشود u برابر است با 1/3 و یعنی 3/1 سرعت جسمی مساج میخورد. پس این سرعت رو این فرمولا رو با مس در اینجا گذاشته یعنی در معادله 1 گذاشته حاصل میکنیم که انرژی پروژین برابر است با mv در کوادرات تقسیم 2 جمع 3m نکنی یوی موچی است 1/3 و خب در اینجا میگذاریم تقسیم 2 ضرب و تقسیم 3 در کوادرات. پس این را اگر ساده کنیم در اینجا میشود m و در کوادرات تقسیم 2 جمع خب 3m و در کوادرات تقسیم 2 ضرب 3 در کوادرات 2 ضرب 3 در کوادرات در اینجا 9 میشه. خب 3 رو با 9 اختصار کنیم پس در اینجا چی میشود؟ مخرج ما 6 میشود. در اینجا مخرج ما چی است؟ 2. پس مخرج می ما 6 میشود. این رو باید با 3 هم ضرب هم تقسیم کرد. وقتی که جمع ضرب میزنیم با 3 پس در اینجا میشود 3mv در کوادرات در اینجا mv کوادرات. پس جواب ما میشود 4mv کوادرات تقسیم 6. اگر این رو نیز اختصار کنیم با 2 پس میشود 2mv در کوادرات تقسیم 3. این است جوابی مسئله.